Dobrodošli u Bosansku krajinu. Evo, napokon se spojio 5. i 7. korpus. Ja se sjećam to da je on govorio, kako kaže general Talić, kaže da nikad se neće spojiti 7. i 5. korpus, jer mu to neće dozvoliti 1. krajiški korpus. Mi smo 2. korpus krajiški razbili. Jednom je general Talić rekao da se nikad neće spojiti 5. i 7. korpus, jer mu to ne da 1. krajiški korpus. A ja sam mu odgovorio, to je tačno i zato ćemo mi uništiti 1. krajiški korpus pa ćemo se spojiti. Bilo je to i veličanstveno i radosti, i tuge, i svega je tu bilo. Došli su dobro opremljeni Krajišnici i tamo su bili dobri borci, koliko sam čuo i koliko znam. Prvo pitanje generala Dudakovića je bilo prema meni, koliko ti mali imaš godina, jer sam tako bio golobrat, bio sam mlad, ja. Onda sam rekao, imao sam tada, tako, 28 godina, onda je on vrtio glavom, pa me pitao koliko imaš vojnika. Ja sam rekao 2200. Onda kaže, ne pitam te koliko u brigadi ima ljudi, nego koliko si doveo vojnika. Kažem, ovo je manevarska brigada, ona ima i više, ona ima 2200 ljudi. Koliko imaš jedinicu, kada ima 4 pješadijska bataljona, imam svoju artiljeriju, ima protiv okupima, tako dalje, imam PZO, sestre, ima sve. A onda me pitao šta ti treba, kažem, ne treba mi ništa, imam 2 borbena kompleta i više od toga. Šta ti treba od hrane, kada ne treba ništa, imam tekućeg obruka, kuhamo mi, ide kolona i kuha se grah. Malo se zastane, založi se kuhinja i kuha se i grah i tako dalje. Kažem, imam hranu za 7 do 10 dana, ne treba mi ništa. Komandant Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, general Rasim Delić, ovim historijskim danima je zapisao: u Zagrebu sam se sreo sa Richardom Holbrookom u američkoj ambasadi i Holbrook mi je rekao: upozoravam vas da ne idete prema Banjoj Luci. Vaš ulazak u Banja Luku bi stvorio novi val od oko 350.000 izbjeglica koji bi krenuli ka Srbiji. Shvatite ozbiljno moju prijetnju, jer u protivnom bit ćete izloženi NATO udarima. Tuđman je, nakon sastanka sa Holbrookom, 19. septembra 1995. godine zaustavio ofanzivu hrvatske vojske. To više nisu bila izravno hrvatska područja, mi bismo u svakom slučaju imali daljnjih gubitaka. Delić narednog dana, dakle 20. šalje depešu svim komandantima korpusa i kaže, s tog izvještava i kaže, svijet nam još daje, Amerikanci nam još daju oko 4 sedmice da možemo da ratujemo i šta uzmemo. Zanimljivo da on kaže u toj depeši da kaže, nije spor, procenti nisu bitni, može se uzimati više od ovih procenata i može se čak ići na Banja Luku. I šta ja sam njega pitao što su to, rekao kad je bilo drugčije, pa kaže malo da im motivišem da uzmu što više. 5. korpus je bio prilično izmoren i prilično razvučen. Više stotina kilometara je bio front, jer smo mi imali front, inače smo imali negdje oko 300 kilometara. Znači, a sad možete zamisliti kad ga produžite gore Ključ, pa ga okrenete ovam prema Sanci, pa Grmelj cijeli, pa ovamo prema otoka Bosanski Novi, pa da ga zamijete. Možete zamisliti koji je to front. Uputili smo jednu naredbu prema svim centrima službi bezbednosti u Bosni i Hercegovini i tražili smo da se iz svih centara uputi određeni broj ljudi. Tako je bilo da iz Zenice ide 150 ljudi, iz Sarajeva 150 ljudi, iz Tuzle 150 ljudi, sav kompletan CSB Banja Luka koji je prije toga već bio formiran na izmještajnoj lokaciji u Travniku koji je funkcionirao i koji u svom okviru imao specijalnu jedinicu Bosna 5, plus je imao stanicu javne bezbjednosti Ključ u egzilu, da ovako kažem, koja je djelovala, i stanicu Jajce. Tražili smo svi ti ljudi, znači koji su na tom prostoru, da se i oni angažuju, tako da smo dobili otprilike, ne otprilike, već jednu cifru od 850 ljudi koji su krenuli na prostor Bosanske krajine. Uspostavljamo helikopterski vazdušni most, određeni broj jedinica direktno iz Kaknja sa stadiona prebacujemo direktno u Bihać, tamo i tako dalje. Zatim vozilima odmah se uključuju u borbena dejstva. Išli smo put Doljana, od Doljana put uz Jadransku magistralu, preko Masleničkog mosta i u Gračac i ušli smo u Hrvatsku za 2 dana, znači 22. smo ušli
22.9. smo ušli u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačiće. Borci 17. viteške krajiške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine 28. septembra 1995. oslobodili su obronke Manjače i vodili žestoke borbe kod sela Orljana. Zatim slomili odbranu neprijatelja od Mačkića Glave do Sitnice i zakoračili na Banja Lučku opštinu. 17. je izbila na drugi vrh Manjače, Tisovac. Znači, samo je Lunjevac viši. Drugo, taj vrh je neki 4-5 km zračne linije od ove hidroelektrane. Tako da mi u tom momentu da smo imali još jednu brigadu u drugom ešelonu da uvedemo, mogu reći da Banja Luka ne bi ostala popunjena sa narodom. Oni se iseli iz Banja Luke. Mi nismo dobili rat, mi smo izgubili rat. Ja sam dobio sve bitke, ali sam izgubio rat. Oni su došli 15 km odavde, da su dobili signal da idu dalje, on bi ušli u Banja Luku. Ja sam stanovao tu gdje stanujem, cijela zgrada već na točkovima i gleda kako da šmugne i pobjegne. Narod nije bio spreman da se ni brani. Znam da je granatirala srpska artiljerija iz Tričića, iz rodnog mjesta književnika Petra Kočića. To su mi objasnili da je to, nisu valjda znali, jer su odozgo mještani, odakle se gađa. I došli smo u to Deliće se. Rekli su mi da je 20 km smo do Banja Luke. Dolazimo od Sitnice prema Banja Luci, jedan džep. Zatvaramo faktički. Da smo bili mi tu i tako dalje, vjerovatno bi ostali, to je na zavodnim novu, znači zatvaramo se sa Banja Lukom pred uvjet da idemo dalje na Banja Luku i tako dalje. Međutim, došlo do smjene jedinica i desilo se to što se desilo. Povlačenje, ne bi htio sad govoriti koje su jedinice, naše su jedinice u pitanju iz 7. korpusa. To su strašne borbe bile. Ja znam da su tad došli do Tite Depeš, nekomu je javio, on im odozgo kaže, evo gore padaju ove linije, ključna kovo pade, otiće sve, pošalji odozgo grupu i ljudi na ispomoć. I ova je vojska pošla i ja sam s njima pošao gore. Konačno smo na komandnom mjestu jedne od oslobodilačkih brigada 5. korpusa. Zapamtite ova lica. Ovo je Senad Šarganović-Šargan sa svojim komandantima. Emire, prenesi Omeru da se Samko razvije na lijevo krilo, a Omer da bude u eru. Dobro. I Irfo, hitno gore kod Zije, isto na lijevo krilo. Dobro. Zbog gubitka nekoliko zapadnokrajiških gradova, general Ratko Mladić, komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, napustio je liječenje na VMA u Beogradu i došao u Banju Luku kako bi na licu mjesta organizovao odsudnu odbranu. Na pravcu ključa angažuje 6 brigada, od kojih su jedna dobrovoljačka, iz Podrinja znači, nema više Srebrenice, nema Žepe, formirao je brigadu dobrovoljaca na čijem čelu general Andrić, jedna specijalna brigada MUP-a i 4 lake brigade su napadali u tom momentu na ključ. I sve je bilo okej dok je 17. držala zonu. Išlo je to front, 5 km od nas, huknu mi njih nazad. Nakon 3 godine u Bosni se ponovo pojavio Željko Ražnatović Arkan, komandujući srpskom dobrovoljačkom gardom. U Bosnu ga je poslao Jovica Stanišić, šef službe državne bezbjednosti Srbije. Na kraju krajeva to su bile elitne jedinice. Iz Srbije, tu je bio Arkan. Arkan je bio, desno od mene je bio Arkan. Ja sam imao neke jedinice, niške specijalce tu. Mi smo se tu 6 dana tu, Marsal, ljudi, kako ste vi? Nisu nikad za to vrijeme rata, što od 90. godina kad ratuju, nisu bili, da nisu prošlo, da nisu problem odbranu, recimo. I ne može se desiti da jedan heroj i srpski omili čovjek kod pizda ovdje sede kod škole i boli ga kurac na položaj. Jer jasno? Tu nema da padne moral. Umoran sam 4 mjeseca. Šta je 4 mjeseca? Šta ko je rak potraje 14 godina? Kad ćemo onda? Da se predamo? Nećemo da se predamo. Ovo je srpska zemlja. Da mi se negdje navečer javio jedan pukovnik iz
Drinskog korpusa, Svetozar Andrić. I čovjek me nazvao iznerviran, izrevoltiran, kaže, generale, može li neko da bije srpske oficire? Ja ne znam o čemu sad, mogu, muslimani nas biju, kad stignu. Kaže, mene je prebio Arkan. Gde? Kaže, u Prijedoru. Pa otkud Arkan tamo? Kaže, ne znam. Presreli su me, kaže, čovjek se vraća negdje sa fronta, ne znam gdje. I kaže, prebili su me, lično on me prebio. Arkan je javno na CNN-u rekao da u toku rata nije imao takvih borbi kao na Manjači. 86 ljudi njemu izbačeno iz stroja gore. Doveden je Arkan, ali Arkan nije vojnik. Arkan ima onu grupu svojih desperadosa, on je više EPP. Od 24. septembra traje svakodnevna borba i napadi na Čađavicu, da bi se 6. na 7. oktobar armija Republike Bosne i Hercegovine povukla u Velečevo na ulazu u Ključ. Podigli su avione, podigli su helikoptere, podigli su gazele, maljutke su nas gađali, bombardovali su nas avionima u rejonu Čađavice, u rejonu Sitnice i tako dalje u tom dijelu. Ispresjecali smo nekoliko kolona Vojske Republike Srpske. Bilo je puno jedinica. U tim jedinicama se nije znalo ni ko pije, ni ko plaća. Uglavnom, sve su dolazile jedinice i sve su jedinice bile prepustne same sebi. Komandanti su negdje bili daleko od njih, tako da oni nisu imali predstavu. Kad negdje nekoga izbaciš, mora se znati orijentirati gdje je, šta je, mora imati svoje susjede lijevo, desno. I tako gore kad smo bili na Čađavci, kad je krenula ofanziva, 24. Svaki dan je bila borba prso prso. I pomakni, nas je 7. stjeralo u Velečevo. Tad je mogao da pane Ključ sve. I on si išao dio Galaje da je presječao put Ključ Petrovica. Da su to presku, ko zna kako bio. Ali ipak su momci bili iskusni, borbani i nema tu vraćanja. Opet smo mi se vratili gdje treba.